Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Apu Jesús manta imapipish kushikuichi, kutimpish minini kushikuichi. Filipenses 4:4. Jaki punjakuna chawpipi, manakashpaka sustuja kay punjakuna chawpipika, astawan sinchimi kaytukun, ñukanchi ñawpakpi charishka problema llakikunamanta astawan karuman rikunaka. Shinallatak sinchimi, ñukanchik mañashkakunapi, alli yuipika, achiktaka, payta pagininaka. Imamantatik pagininaka tiangari, hatun llakipi marikani. Ñuka apanakuypika, tukuy kawsaypakmi yuyarkani mari, ñapish mari urmayta kallarishka. Chaymantaka maytatik mana sustulla kashari. Shuk chay huchallapitik kutin urmashpa katikukpika, imamanta kushikunatik tiangari. Filipenses 4:4 manta 7 kama kaytanin. Apunchi Jesus manta imapipish kushikuichi, kutinpish minini kushikuichi. Kankuna llakik shungu kashkataka tukuykunaman riksichichi. Apunchi Jesus kañallamari shamunga. Ama imatapish charina yuyilla kaychikchu. Ashtawanpish Tayta Diosta mañakushpaka, payman tukuyta willaychi. Imamantapish Diosta mañashpa paginichi. Chashna rurakpika, Tayta Dioska mana yuy tukuypak sumaq kawsaytami kunga. Chay sumaq kawsaymi, kankunapak shungutapish, kankunapak yuytapish, Cristo Jesuspi wakichinga. Apostol Pablo kamana nikunchu, kikin charishka llaki punllakunata, ima problemakunata apakushkataka ladun suray kungari mana nikunchu. Payka ñukanchiktaka yuyachikunmi yachachikunmi, chay llaki punllakunataka, shukshina rikuchun nishpa. Paymi kishkan, Filipenses 4:8 pi kayta. Wawki panikuna, kunanka ña kayllata mandasha. Tukuy imatapish kashkatatak yachana kakllapi, tukuy imapipish ama huchachishka kanapi, tukuy imatapish kashkata ruraq kanapi, tukuypi chuya kanapi, tukuypi huyayta rikuchinapi, tukuy imatapish munanakllata ruranapi, tukuyta alli ruranapi, alli nishka kanapaq imatapish ruranapi yuyayta suraychik. Ñuka yachachikpi yachashkata, rikushkata uyashkatapish, ñuka kikinllapiti imallata rikushkatapish, chayta ruraychik. Chashna rurakpika, sumaq kawsayta kuk Tayta Dioska, kankunawanmi kanga. Apostol Pablo kamana nikunchu, kikinpak llakikuna problemakunaka imapina, chayka ima mana kanchu mana nikunchu. Chaypak randika, astawan hatuntami ñukanchikmanka rikuchin. Kay mundu kay pachapika, allikunawan hundami kan. Kikinpak ñukapak imamanta sustarina shamukpika, ya Diosta paginishun ima chikanmanta. Sinchi llaki punllakuna chawpipi kashpaka kay ishkita yurishun. Kallaripika chay llaki punllakuna, tukuy kanpak yuykunata, manchachishpa tukuchichun ama sakichu. Katikpika, llakikuna problemakuna chawpipipish, kikinpak kawsayka, ya Diospak sumaq allikunawan hundami kan. Chaytaka mana rikuytukungichu, shuktakpi kanpak yuyta churashkamanta, kikinka kay ratullatik hatun llakita chimbapurakungichari. Shinapish kawsakmi kangi, allimi kangi. Chay apanakuychari tukurirka. Shinapish tiyanmi shuk Dios, mayjantapish yalli astawan kuyaq. Kikinka shuk huchapichari watashka kangi. Shinapish shuk kishpichikmi tiyan, paymi kikinta ayudashanin. Problemakuna, llakikunaka kashkatakmi kan. Chashnapish ñukanchik riksirikpi, shinallatik chay llaki punllakuna chawpipipish, ya Diosta paypak allikunamanta paginikpika, payllatikmi ñukanchikmanka kasilla sumaq kawsayta kunga. Misión Chaski uyachirka, Samachik shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchaski@gmail.com mankishkay, pagillata guyashkamanta.